Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an al-haditsus sabi' utawi ku hadis kang kaping 7. An Abi Rugayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, yaiku Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari, sahabat Abi Rugayyah. Nikah adalah panggilan atau kunyah Abi Ruqayyah, karena Abi Ruqayyah aneka andi anak bine cuma ning situng nyamanah Ruqayyah, mereka nekocak Abi Ruqayyah. Nyamanah tibi Tamim bin Aus Ad-Dari, aneka bangsa Ad-Dari, dari nikah ngalak dari embanah nyaman banah Ad-Dar bin Hani bersyadebu Ad-Dari nikah muntud dekah tempat tinggal beliau, ila maudhi'in yuqaul lahu daren, mereka nekocak Ad-Dari kang bangsa dari. Beliau sahabat terkenal kelaban sahibi dinin wa giyamin wa giraatin. Beliau terkenal kelaban sahabat sebagus agamana, luar biasa agamana, mapan agamana, ben ahli bojong malam qiyamul lail. Wa giraatin, ben beliau terkenal orang seahli banyak maca Al-Qur'an. Nika nyaman sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, terkenal kelaban sahibi dinin, orang sandi agama sekuat, wa giyamin ahli bojong malam, wa giraatin ahli maca Al-Qur'an. Kadang-kadang beliau salat malam cuma ning 2 rakaat, tak banyak. Kana yakhtimul Qur'an fi rakaatin. Beliau setiap kadang-kadang membaca salat malam gela serakaat hatam Qur'an. Berarti dalam salat malam 2 rakaat berarti hatam 2 kali Al-Qur'an. Kena ngeteroh 2 rakaat tok. Ben beliau luar biasa. Luar biasa nasitung bakto si Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari neka menuju ke masjid subuh. Kebetulan di kota Madinah saat nikah peteng ada damar, ada penerangan. Akhirnya si Tamim bin Aus Ad-Dari neka ngebe damar jempluk konadil sabe ning temar dalam temal kele beri minyak keltek, beri minyak sopaja mekeluar apoy wa alla qatil kal ganadil bisawaril masjid wa ugidat sabe ning lencelan masjid. Dadi orang yang center masjid ni kemali tera kening sinar dari napa kele temar cempluk saya kebe tining Imam Tamim bin Aus Ad-Dari. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu heran. Siapa sematera Masjid Nabawi ya? Tamim bin Aus Ad-Dari ya Rasulullah. Tamim Ad-Dari, Masya Allah. Maka Kanjeng Nabi adabu deka beliau, nawwarta masjidana nawwarallahu alaik. Sebagaimana kakek lematera datang masjid riyah, yakni Masjid Nabawi, maka semoga engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penerangan dalam fid dunya wal akhirah, beri penerangan dalam atenah Imam Tamim bin Aus fid dunya wal akhirah, oleh doa langsung dari Gusti Kanjeng Nabi. Merken sampean mun ngetelak musala peteng tau sadan teh soro mun di PC dulu lagi damar bodeka emak untuk lebeto orang Islam karena riboda jugelengan masalan hari montek beri damar di kita pak takut beda orang labu, takut beda orang tercerungep
Tahu sasoro, anike selama sampai nabri demar nika untuk penerangan menuju tempat-tempat saya nika, selama nike sampean mentaki sepora bi para malaikat. Nah, tadi mon bola berde langker, lagu du malam berde semate, cek deng megendeng. Cok mata tahu. Raja kencer nika. Paham iki? Nah, nika termasuk amalan banyak orang ngentengaki, tapi Rasulullah SAW nika menganggap luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi adabu, nawwarta masjidana nawwarallahu alaik fid dunya wal akhirah. Sebagaimana kakek lama padeng tang Masjid Nabawi riyah, maka semoga kakek bi Gusti Allah beri penerangan ning atas dunya ben kuaku ning alam akhirat. Di saat ada penerangan ning dina kiamat, kecuali penerangan sede tengah penerangan kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada PLN. Sambian mon sampam wasiat congkok mon mate ngebaki merkuri tau le. Tak baju merkuri kuaku ning akhirat. Montro padeng ebri begeser neng kuburan, tak bisa padeng. Kecuali sampean bisa mepadeng neng dunya nikah, mepadeng orang untuk menuju ke tempat-tempat saya. Cek nyanyi ngecuaki neng penerangan jalan lah. Benda. Nale tak gosap nikah. Nah, sampai Kanjeng Nabi ini kadebu dari hebata Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Wallahi, ama wallahi, sumpah Kanjeng Nabi. Lau kana li ibnatan la angkahtukaha. Jika seandainya engkau andi anak bini boleh, sedurunge kabin Sayyidina Utsman dua kali, Sayyidina Utsman kamanto bi Kanjeng Nabi dua kali. Mun ki andi engkau andi anak bini boleh, maka engkau bakal ngalah amanto kakek. Dari hebatnya Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Lau ama wallahi lau kana li ibnatan, seandainya engkau andi anak bini la angkahtukaha, maka engkau bakal maka bintang anak bini kelak bi kakek wahai Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Karena tadi anak bini boleh Kanjeng Nabi, akhir beda orang laki nyelentuk, ya Rasulullah ana uzawijuhu ibnati. Kaulan di anak bini ya Rasulullah. Kaulan di anak bini, kaulah terus aman tuan nikah. Kaulah terus anak. Tak jeling di sepeda motor apa? Tak tanya si Tamim ri ala ko apa? Pokon karena Kanjeng Nabi terus ngala aman to si Tamim gele, maka kula si andi anak bini, maka kula siap ngabin anak bini kula, ngabina ki anak bini kula bi Tamim bin Aus Ad-Dari. Fazawwajahu iyaha. Maka bi Kanjeng Nabi kabin anak bini orang laki gele kabin bi Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari. Barokana lampu cempluk. Pas pekuwa mon lebih dari dia. Waduh. Kalau mantu siapa kaki? Jadi neka secuil kisah daripada beliau. Beliau sedah berdeneng zamana Sayyidina Utsman bin Affan, karena pun mulai tak kondusif, mulai beda orang-orang mengaku cinta dengan Sayyidina Utsman, ternyata Sayyidina Utsman sedain. Akhir beliau berpindah beda yang kibaneka dekam Baitul Maqdis sebenarnya Palestina, lalu beliau sedah beda Kadisah. Nah, namun beliau banyak hadis-hadis riwayataki daripada Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari, di antara nikah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabu Gusti lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat. Kulna moko matur sapa ingsun ma'asyira sahabah, liman ya Rasulullah, liman niku kangge sinten nasihat ya Rasulullah do utusane Gusti Allah. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi yaiku nasihat maring Gusti Allah, wali kitabihi lan nasihat maring kitabe Gusti Allah yakni Al-Qur'an, wali rasulihi lan nasihat maring utusane Gusti Allah yakni Gusti Kanjeng, wali aimmatil muslimin lan maring piro-piro pemimpine umat Islam, wa ammatihim lan sekabehane umat Islam. Masya Allah. Nika hadis panda, hadis nika kocak, hadis sangat panda, cuma esena luar biasa. Nika adalah kalimah jami'ah. Walaupun hadis sangat panda, tapi kocak kalimah jami'ah. Satu ucapan kalimah yang dapat mengumpulkan makna sekabehna
napanya mana komponen oning komponen sampean komponen kehidupan baik bermasyarakat bermuamalah beribadah berubudiyah nika bedening hadits sepandak nika ad-dinu an-nasihah agama Islam kadin itu adalah nasihat. Pertama, maka sahabat atanya, ya Rasulullah, liman ya Rasulullah, nasihatkan kui serah agama kadin itu ya Rasulullah. Maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu pertama, nasihat agama nikah lillah, nasihatkan kui Gusti Allah. Apa makna nasihatkan Gusti Allah? Bimaknal imani bih wa nafyi syirki anhu wal ikhlasa lahu wal qiyam bi ta'atih wajtinabi maksiyatih. Sekocak nasihat deka Gusti Allah pertama yang kita dinto al imanu billah, iman deka Gusti Allah. Iman deka Gusti Allah ini berarti nasihat deka Gusti Allah. Benar berarti sampean melein Gusti Allah nasihat nikah. Nasihat dek Gusti Allah, benar nasihat dek Gusti Allah. Makna nasihat dek Gusti Allah bimakna iman ben percaya dekan apa kekebesaran Gusti Allah dek sifat Gusti Allah wan nafyu syirik anhu ben beriman dek Gusti Allah. Nomor 2 mentiadakan sesuatu apapun napa berkaitan kelaban kesyirikan. Ada si kebesah kecuali Gusti Allah, ada si mampu kecuali Gusti Allah. Lah nikah adalah merupakan nasihat ke Gusti Allah. Mun ki bedening ate kauleubeun panjenengan, keyakinan, kemantepan selain Gusti Allah mampu abri rezeki. Selain Gusti Allah mampu abri lanceung umur. Selain Gusti Allah mampu abri manfaat, mampu abri madarat, maka berarti orang ini kata nasihat ke Gusti Allah. Silahkan ngaku sekap, silahkan baca doa, silahkan napa sampean entar ka dalam para ulama, minta aing, minta pelantaran, minta doa, minta sekap, cuma sekap bineka dintoh tanpa beda kudrat iradat Gusti Allah tak mungkin terjadi. Osom ojen terus tak ojen entar ke tukang sarang, keng cek niaten minta ke tukang sarang. Tukang sarang ini adalah cuma sekedar wasilah pelantaran karena yang ahlina pawang ojen. Orang mau tahu ke pawang ular kobra. Mau benih pawang coba ular kobra. Bisa jadi sampai niki sengak. Tapi ketika pawang kobra mampu menjinakkan napa kira ular kobra. Beri seruling. Tiru bisa joget. Arab pawang kobra. Nah, pawang ojen beda ya. Siapa pawang ojen? Itu kan jarang ojen ruah. Keng setuju nikah mun tanpa berengin kekebesaan ben kersana Gusti Allah tak bakal terjadi. Cek sampai andik keyakinan orang sebisa tak mau ojen, tak bisa. Ojen niku dari Gusti Allah, terang juga dari Gusti Allah. Kira-kira mon tak osom ojen, bak bisa orang yang datang ojen. Tak bisa. Sebenarnya juga mon bajan osom ojen Pak ambu, pangalle bene Pak ambu. Pangalle. Tahu kula tuwa nene kesaungku niki entek yo aja lah takok. Takok ngaku beralih profesi. Nyarang ojen, bedeki sejudu, ya bedeki setak judu. Oke, nyarang ojen mung daerah timur disah. Mulai kulaku di Grimis, nelpon, ya Grimis kiai, oh insyaallah benar-benar laku telpon boleh, oh jen kiai, insyaallah deki asar telpon boleh, bingin angin bilap kiai lah kiai, waduh hari ya tepak selopot, tak tepak nyarang ojen. Mari maghrib telpon boleh. Waduh birop taruh penegake banjir. Senil pun boleh. Tak telaten. Ya kalak boleh selabut engkau tak sanggup lah. Tang tedung gara-gara nyarang ojen re kok. Nyari liaran lain we lah. Ya bodoh ki sejudu, Keng mon saya ceritaki ya tak judu nedok ria. Nah, jadi nasihat dari Gusti Allah maknana iman dengan Gusti Allah bencek sampai kesyirikan dalam ate yakni namanya mana mengakui bahwa
bedah pangeran selain Gusti Allah, oh tambah ngakonin andi kekuatan selain kekuatan Gusti Allah, padahal la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya kecuali datang seteja ini kekuatan daripada manusia ni keseteja dari Gusti Allah. Doa dekat Gusti Allah, amin ta dekat Gusti Allah. Nomor 3 nasihat ke Gusti Allah, wal ikhlas luh, ikhlas dekat Gusti Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Engkau tak perintah ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha, engkau tak perintah kecuali untuk ibadah, keng ibadah se mukhlishina lahuddin, ibadah se ikhlas karena Gusti Allah. Orang mau nak ibadah ni kata ikhlas Pak, bakal kecewa. Pasti bakal kecewa. Ujung-ujung bakal kecewa. Mon lada sara ibadah kita karena Gusti Allah, sodako karena Gusti Allah, masih tak sebut tak sakit hati, tak motor sekelangkung setan je. Aduh asal beri tak ikhlas karena Gusti Allah pasti kecewa. Engki. Oh, mon pokon mula tak ikhlas karena Gusti Allah pasti berakhir berujung kelaban kastah gelo. Kayak mula dasar karena Gusti Allah sebut sepenting Gusti Allah oning. Ini kan nyaman orang ikhlas. Sampai neng kitab Al-Adhkar beliau terangaki neng kitab Al-Adhkar nikah perumpamaan orang ikhlas. Perumpamaan orang ikhlas nikah pada muang pereng sesuatu saya tak berharga. Perumpamaan ikhlas engki kak dinto muang sesuatu saya tak berharga. Contoh nih Pak, contoh. Sampeyan rokok. Rokon kare sekone buang, bujang ai buang. Cak dan tek laku du malam. Mare buang oleh semenit, buang. Beda orang datang. Nyomata rokon ra, bawa buang bingko. Buang di mah, buang di mah kalau saking ikhlas semuang bujang sampai tek temu di mah bujang. Arapa sebab bujang barang saya tak berharga. Cecel sedekah ngak muang bujang. Cecel ngaji rek ngak muang bujang. Artinya tak yangkep sesuatu seberharga ibadah ni kah. Ikhlas murni karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Haji karena Gusti Allah. Mun tak karena Gusti Allah tak ikhlas. Oh, tak yolok abah, tak boleh. Derma di Mahdi, muka Mahdi, dan Mahdi. Di Mahdi ya. Ngaku tak 35 juta aja. Keng mon orang ikhlas, yolok aba iya, yolok maji iya, pada saya koto, olok maji malah tulis fajar, mon tak yolok maji tak fajar, olok maji yolok aba bila. Tunjuk berderokon, polan ada haji titin, beli. Siapa nunjuk? Nurul, kebala, 35 juta dia, mak bal jambal deh ya kakek ya, ngaku haji dengan aku ban saroban yang tang supluk tela alen salen pote sampai ke labu dia aku kayak ndak remah haji ni kayak yolok haji bektong ngelakonin haji mon mare tak ngelemare ngelakonin haji tak yolok haji boleh pon Pak pada nabi orang asolat yolok musolli orang sesolat bektong ngelakonin mare na solat yolok orang sesolat enten orang yolok orang sesaim orang seapasa polan tak apa mun tak apasa tak kening yolok orang apasa haji ngi sinikah yolok haji bakto ngelakonin haji karena tak sekapin orang mampu ibadah haji beri keistimewaan walaupun mari ngelakonin ibadah haji pakun yolok haji. Nah haji neria ikut tetap pak yolok mama ki iji maji masih tak yolok maji tina cek pegel cek sakit hati masih tak yolok ke haji muhibullah tina cereng haji dari pangeran saya tahu kanjeng Nabi mari haji mata sebut haji kanjeng Nabi tak haji deh ya Rabbi sholli ala haji Muhammad bada ya ada terus kanjeng Nabi tak haji deh ya nih bener Allahumma sholli ala haji Muhammad bada sabung Nabi Ibrahim sabangun Ka'bah King Nabi Ibrahim tak yolok haji
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Haji Ibrahim wa ala ali sayyidina Haji Ibrahim bada. Kan Haji Ibrahim jadi nak apa jaran temo. Tapi mun elok haji jak bekel mun pancen ikhlas karena Gusti Allah lah saya tak haji jak gelem elok haji sampean. Haram hukum apa? Apa boleh ngaku haji 10 kapote lo ngaku haji, haji din kaki berarti. Tahun leng aku haji haram hukum apa takdzib congocoh congocoh tahun leng aku haji mung kita haji mereka para ulama kadang asupulukan haji tak gelem bulan kita haji sepulukan celeng benar berarti tahun leng bulan haji korcek ngaku haji Nabi Habib Ja'far bin Syekhana Segaf senengan 10 pote mun beda orang ngaji sepulukan celeng beri 10 pote bi Habib Ja'far karena afdhalus thiyab debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus thiyab paling utama-utama nekelamping kika dinto si paling putih lagu Jumatan sunana pote Maulid Habsyi pote cek tak kotak lah majelis maulid tak kotak Jumatan tak kotak aja pada bi taplak ruah serbet mon sambian antara Jumatan sunnah pote sepote abiyaduhu afdhalus thiyab abiyaduhu paling utama nak kelampi si paling putih bener si paling anyar si paling putih si paling bersih nikah nasihat ke Gusti Allah nomor 3 wal qiyamu bi taatih ngelakonin taat ke Gusti Allah berarti nikah nasihat ke Gusti Allah wajtinabu maharimih dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ejeuin bi kula bi panjenengan, berarti ini kan nasihat ka Gusti Allah. Nasihat kedua ka Kanjeng Nabi ki banyak nika saya terangakina, bektoh saya tak cukup. Nika ala kulli hal nasihat ka Gusti Allah bener berarti midatuin Gusti Allah, nyeramain ceramah ka Gusti Allah tapi bi maknal iman ibu yang kita bi makna kelaban iman ke Gusti Allah wa nafyu syirik anhu wal ikhlas luh dan ikhlas dekat Gusti Allah menghilangkan secara kesyirikan dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya sangat batin kula jaki oleh karena kadinto toreh iman Islam kadinto pekuat terus berbuat sesae ngelakuin taat ke Gusti Allah nyauhin larangan-larangan Gusti Allah supaya kun panjenengan termasuk dekat hadis menikah ad-dinu an-nasihatu agama adalah nasihat. Benih hanya sekedar pengakuan agama nikah, akan tetapi pengamalan. Seberapa kau panjenengan taat ke Gusti Allah, seberapa kau panjenengan nyeuin larangan Gusti Allah, ya jeriah kekuatan iman kau leuweun panjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته وأنزلنا في قصورها فإنه أول منزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدح ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته اللهم اجعلنا اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتن هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نض بعد أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا
ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر ذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Hasil sumbangan malam mangkin Ustadz Abdul Rahman.